Ne oldu kam? Konkretno söyle. Erkekçe mınдай чечилеби kam? Hem kişine bir sen dile Müslüman erkeksin kam. Kandaysın kam? Pasportu ver de iş yaptı yani ki at kirip alıp. Bilsalar mı? Ha? Yani pasportu ver de yaptım yalnız. Vermeyeyim de sen dedi sen isterçe var dedi. Kana da seni köpek kovaldın ya desin. Aha. Kanday? Çok diyat yani. Kanday statya koyuptur sizlerge? Yok isterçe mesela men pasportu vermezsen men isterçe koşurarken. Men onu verdim mi seni kopyasını? Ne sebepten sizni milisiyalar çakırıyordu? Mahallanın çözkovoyman dedi. Aha. İki dedim. Men yetip geldim. Balamı deşem yetip geldim. Oyun gittikten sen pasport yaptın men gelene. Hani pasport? Sıradınız mı? Niye sebepten çakırdı? Neden desem kiyavinen çakırdım dedi çözkovoy. Seller de araştırış gereği böyle yaptı dedi. Men buldu da geldim men. Sen hazır pasport talep kılın yaptım menden yana. Vermesen isterçe var diye. Hazır çıkıp gelirsem diye sen anlatanda sen bana kadar da kaldın alsın. Tak. O yığılayken bana niye taşak geldim nerede yani çözdür yaptı. Жүріңіз анда, çoğu. Çözdür mü sıkı hatın bakıvalım. Güyöңüz kayakta? Aştepede duruptu. Жүріңіз. Neme kılыңçı? Güyöңüzді sırtқа çakırыңыз ele? Sizi çakır yaptı paske. Evet. Ben kayık etip kaldım menge anakıl yaptı. Geley tabi güyöңüz? Menge dokunup yaptı yani. Qanday uslatib qo'yaman? Assalomu alaykum. Jigit qandaysың? Beslom жақсы. Hozir kelinchang chalib chaqirdi meni-chi. Videoda o'chirib qo'yaman. Ооба. Kelinchang chaqirib, shunda pasportimni militsiyalar talab qilyapti, qiynalyapti. Balam uyga tashlab keldim deydi. Jo'q, pasportini hozir hech kim so'rayapti. Videoda olib qo'yaylik. Nima qilali? Jigit, Alloh roziligi uchun yarashib olg'ilachchi. Je mizam cheginde ajrashqila. Bu bechorani militsiyaga chaqirib, ustidan arz yozib qiynabay, libo ajrashib qolg'ila, alimenti to'lab qizing qarayver. Libo jarashqila, usul ekoni birisi. Ma'qul. Bak, ukam sen gıcalat bolma, ma'qul bu. Az Xudo qalasa inshaalloh harakat qilamiz, chechamiz inshaalloh. Mamlakat xizmatkorlari bari jomon emas, adliyatlisi bor, el jurt bor. Mana hozir Просто kirib turib, meni yana pasport. Bo'lib tur, guyong bilan сөйлөшөм, az qaynenang bilan da сөйлөшөйүнчү, sırananчы Alloh uchun jarash. Sen kechirim so'raysingmi? Kelsan? Oo. Qaynen O'chirib so'ylar, birat. Borjon aka, videoda o'chirib turib aka. Men dagı kuyup atamda uşul kızga. Jo'q, endi kuyayotgan bo'lsangiz, o'tgan. Ne dedi kam tergöççüler? Bo'ldi, uyga ketaver dedi. Pasportun almadı mı? Yo'q, o'zimda. Bermadim. Nemeni men bul azır mınal güyöңө dagı, qaynenеңe de ayттым. Allah razılığı üçün, Allah üçün qaynenең senin üstünden arz жазыптыр, sen güyöң üstünden arz жазсың. Бири-бириңерди арзыңарды алып эле мыйзам чегинде. Раз sen жаман болсоң, güyöң жашагысы келбесе, qaynenең сени менен жашагысы келбесе, мыйзам чегинде ажырашып туруп эле алиментин төлөп берет кызыңа. Ал өзүнүн тиргилигин кылсын, сен өзүңдүн тиргилигиң кыл. Анан күндө сени миссияга чакырып, соттошуп, оттошуп, 1,5 жашар кызың менен сени кыйнабасын. Алла үчүн да мен азыр айттым да. Болбосо колуңан келсе, келин кечирим сураса, ортодо кызыңар бар экен, жашагыла Алла үчүн. Десем, жок, мен жашабайм дейт. Кайненең да жашайм. Раз жашабаса, мага сен ушактап атат. Жаман болсо анда ызы-чызы жок эле мыйзам чегинде эле ажырашып, алиментин төлөө дагы башкага үйлөнөсүңдү, эмне кыласың, өзүң бил. Бул дагы өзүнүн жашоосун улансын. Сен деле бирөөнүн кызысың да, туурабы? Кыз бала бул аманат болот да, ошентип аманат сен эч ким жок болуп, же бир тууган бир ага инилериң болбосо сени коргой турган. Анан кечке эле өзүң айткандай басмырлай берсе, мынантип кыйнай берсе кандай болот? Мен сен жакшысыңбы, жамансыңбы, мен билбейм, бирок кандай болгон учурда дагы мына өз көзүм менен көрдүм, көчөдө калып 1,5 жашар кызың менен. Мынантип жүрөсүң, мусулмандын кызысың. Ар бир мусулман эркектин парзы бул. Мусулман эже карындашын коргошкочу. Сен да укугуң бар. Mana boshqalar masalan men olib kirib uyga joy berganlar mana bugun uyqu berdi, bugun ko'cha ishladi. Ulardan razı bo'lsin, mana bugun ko'chaman. Bugun ko'chiramiz deb ular topib berdi. Aslida dedi, ko'chirib chiqamiz deb boramiz deb so'radi. Hamma yo'g'on tayyorlab qo'yishdi. Asha siz oldingizda tekkalar, endi uy joy bilan hamma yo'g'on ta'minlayapti.
O'sha bugun aytdi, men qarayib Xudo xolasachi, sağa Allah var ukam. Sen kız balasın, musulmandın kızısın. Sağa Allah var. Xudo xolasa kızыңдын да рызкысы бар, өмүрү бар. Чоңоя берет. Сенин да Xudo xolasa караңгы түндүн агырган таңы бар ukam. Ар бир жамандыктын артында жакшылык бар. Сабыр кыл, кайрат кыл, күчтүү бол ukam. Жүзүңдү жер карат, башыңды көтөр да Xudo xolasa өзүңө бекем бол. Xudo xolasa иншалла баары жакшы болот. Бар Алла карап турат. Мен сени дагы жаман дей албаймын, тиги кайнене күйөөңдү да мен эч нерсе айта албайм. Просто по факту өзүң чакырып, мына обстановканы көрүп аткан үчүн мен кайдыгер карай албай атам. Болду, сени бирөөлөр жамандап атат, ушактап атат. Мен айтып атам, үн эки жактан чыгат. Men bilan hech kim birov yashab ko'rmaganda men yomonlaganlarchi. Men bilan yashab men ahvolimni ko'rsatganda men yomonlamasdim. Men vaziyatimga tushganda ular yomonlamasdi. Chunki men bilan birontasi yashaganda bilardi. Yashab ko'rishmadi, yomonlaversin mana. Yomon bo'lsam bir yomon bo'laman. Nimaga? Lekin boyligim bor, u ham meni qizim. Sen айтып атасың, кайненем менин апамды тилдеди деп атасың, а? Ошол себептен мен ачуум келип, не кылдың? Дагы бир кайталап кой, эл уксун. Chunki men enam gapiraverganda urdim. Men ham bildirib qo'ymadim. Chunki enam bu mening, yagona enam. Boshqa hech kim menga enam qaytarib bermaydi. Boshqa kim bo'lsa men hech kim qaytarib bera olmaydi. Bular ham qaytarib bera olmaydi. Bu ham o'lsa. Buni ham menasini qaytarib bera olmaydi, menikini ham. Meniki kim bo'ldi, men o'zi boqqan. O'zi boqqan. Shunday qilib men shu yerga yetkazib qo'ydim. Enam otamni boyagiga ko'rib yashashyapti mana. Qarindoshlarim ketishib bormadi, mana boshimga tushgan ekan, hammasi kelib uni ketib meni xabar olyapti. Lekin meni qarayman deganlarni oldida men hech kimga ketmayapman. Men yoshlar bergan uyda yashayman. Farzandim bilan aytyapman, o'tgan ekan, xohlasa yashasin, xohlasa yashamasin. Men qizim uchun o'zim yashayman. Chunki men ko'chada ham qolib qolmayapman hozir. Kim ko'chada qolgan bo'lsam, o'zim qolmadim mana xudoning jannatdagi voqealarga masalan qarab. Hozirgacha mana qarab kelishyapti. Lekin ularda bu yoqqa chaqirganda meni xabari yo'q. Uyga chiqsam ular yo'q ekan. Men hozir qaynenеңе aytdim. Ayajon, kız айтып атат, siz аясын тилдепсиз, анан сизге кол көтөрүптүр. Siz айтып атасыз, келиним жамандап атасыз. Күйөөңүз уруптур, балаңыз уруптур кызды. Эми ал деле бирөөнүн кызы, мусулмандын кызы, раз жаманбы, жакпайбы? Мынчалык милицияга чакыртып, 1,5 жаш кызы менен кыйнабай, бири-бириңерден арыздооңорду алып туруп эле мыйзам чегинде жанагы ажыраштырып берсе, bola meniki emas dedi u yerda o'tirib. Bolani ekspertizaga olib boramiz. Bola rost shuniki bo'lsa, rost boshqasini bo'lsa, indamayman. Shuniki bo'ladigan bo'lsa, asli gapiga men oxirigacha boraman. Shu hozir menga shunaqa og'ir bordi, bola meniki emas dedi. Qanday bola buniki emas? Chunki yashaganda shuniki meniki bo'ladi. Hozir menga bitta narsasi og'ir bordi. Ertagami bugun bolani olaman. Ekspertizaga o'zini qo'shib olib boramiz. Ekspertiza qilib bugun menga shuni bilib bersin. Bo'ldi. Hozir men o'ta shunaqa qanaqa bo'ldim, yomon bo'ldim. Bola meniki emas dedi. Qarab turib keldim. Hozir ekspertizaga olib borsin bolam. O'tsin. Bo'ldi, boshqa hech narsasi kerak emas. Alimentini ham, boshqasini ham. Xudo xolasa, Alloh qodir zot, Alloh ulug' zot. Xudo xolasa, adaletlүүлүк, чындык бар иншалла. Мен колумдан келгенче сага кызмат кылып берем. Мусулман агаң катары. Кандай болгон учурда дагы сенин дагы өзүң укугуң бар. Бул эч кимиси жок, бул бечара кыз деп кордоп, зордук, зомбулук кылганга андай болбойт. Андан көрөктүү жеке өзүң жашооңду жакшылап, жакшына кийинип, иштеп, кызыңды жакшы тарбия берип, бирөөнүн кордугун, зомбулугун көрбөй, азыр жакшынака кыз болуп жашай бер, Кудай кааласа. Hozir aytgan gapiga menga men dagazat qo'yasam bola uniki emasligini bo'ldi. Meni oldimga qaytib hech kim kelmasin. Biror narsa ko'tarib ham kelmasin. Hozir menga og'ir botgan gap, hozir o'sha yana boshim ham ushlab qoldi. Bitta gapi, bola meniki emas dedi shayt. Kuyong, Xuddi shayt aytib meniki emas dedi. Endi hozir menga tushsin, hozirdan bolani olamiz.
O uydagilar. Borib bansiga borib tekshirtiramiz biz. Ajnaqsin keyin men oldindan ketsin. Tushundim. Men chaqirishmasin bu yerga. Bolamni tashlab kela olmayman. Issiqda ko'tarib chiqsam og'rib qolyapti bolam. Tushundim. Men hozir bir so'z aytib qo'yin ukam. Men seni tushundim. Bir so'z aytib qo'yin. Men senin qaynenangdagi Ayajan deb suranib aytdim. Raz ushuncha bo'lib tur. Men tartpayt elem deb atamda. Bugun dagı sen çalıp çakırdın ilap. Turabı meni milsalar dagı pasportumdu alabız deb qiynap atatdı. Gelsem güyöң жүрөт, кайненең жүрөt. Ana men ayttım аларга, эмне кылып жүрөсүңөр бул жерде десем, биз жазганбыз арызды, келин да бизге жазган, тергөөчү чакырып атат. Ушул нерсе керекпи дедим. Андан көрөктү мыйзам чегинде тынч эле ажыраштырып, алиментин төлөсүн, келин өзүнүн окатын кылсын, силер өзүңөрдүн окатыңар кылгыла. Качанга чейин ушинтип эми эмне пайда деп мен айттым. Анан мага ушактады эле, мен аны айтпай эле койгула дедим. Аны бир Алла күбө, Алла билет. Жаманбы жакшы, мен ушу көзүм менен көрүп турган нерсе кайдыгер карай албай атам дедим. Болду. Бир жансыз болуп чечилсин, милицияларда сени чакырбасын, паспортунда сурабасын. Анан калган enamni topdim-da, enam menga svязьga chiqdi. Kecha enam ақша soldi menga, telefoning yo'q ekan, telefon ol dedi. Senga ham pasport kerak-ku, pasport bo'lmasa men kimga yonaman, pasportimni sotdi. Boshqa qilib turadi. Men hozir kim biladi boshimga tushsa, yana pul kelib qolishi mumkin. Chunki men bera olmayman. Chunki hozir men bitta dokumentim, pasportim. Tushundim. Hozir qisqasini aytganda ne deshdi эми жыйынтыгында тергөөчү не dedi? Башка күнү келесиңер dedi. Chaqirganda kelishasan dedi. Азыр мына кайненең менен күйөөң кетти. Күйөөң менен дагы азыр мен суранып айтып көрөйүн күйөөңөнчү. Алла ыраазылыгы үчүн суранып. Укам, если аялың кечирим сураса, апаң сен кечире алсаң жарашкыла. Болбосо анда тергөөчү каттабай, бири-бириңерден жанагы арыздооңорду алып туруп, мыйзам чегинде ажырашып эле, тынч эле жашай бергиле. Макул укам? Анан бир нерсе болсо мага байланышасың. Болуп турабы укам? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Не болду укам? Конкретно сүйлө. Эркекче мындай чечилеби укам? Эми кичине бир сен деле мусулман эркегисиң укам. Мына кыз, мына сиз Аячансыз да, Аячан, а? Алла ыраазылыгы үчүн мен сизден азыр ушу сиз энесиз, 5 эненин табанын астында тизелетип отуруп, мен айтып көрөйүн, кечирим сураса кечире белеңиз. Жок, кечире албаймын десеңиз, болуптур Аячан. Кечире албаймын десеңиз Аячан, мен сизге эч кандай сөз айта албайм. Раз келиниңиз эмес, кичине сиз бул келиниңиздин апасына асылыпсыз, бул сизди уруптур. Өзү айтып атат, азыр да айтты, урдум деп. Анан мен айттым, сиз кечире албасаңыз, бул балаңыз жашай албаса, мен сиздерден суранып көрдүм, аракет кылыңыздар деп болбоду. Анан эми мына тергөөчү, милиция кылбайлы. Сиз бул келиниңиздин үстүнөн арыз жазыпсыз. Арызыңызды алсаңыз Алла үчүн, бул келиниңиз да сиздин арызыңызды, сиздин үстүңүздө мына күйөөңүздүн үстүнө жазган арызын алса, Алла үчүн бирге жашабаса дагы бири-биринге кечиришип, мыйзам чегинде эле ажырашып, мына балаңыз алиментин төлөп, бул башкага үйлөнөбү, бактылуу болсун балаңыз. Сиз да Аячан бактылуу болуңуз. Бул да өзүнүн тиргилигиңе бактылуу болсун. Ушундай жол менен чечип койсок кандай болот деп мен сиздерден суранып атам да. Себеби мен келбейт элем Аячан. Мына кызыңыз, мен милицияда жүрөм, кор болдум, 1,5 жашар кызым менен ыйлап чакырганда келип атам. Мен точно по факту көзүм менен көргөн нерсеге кайдыгер карай албай атам. Туурабы укам? Укам, сен дагычы эртең кызың болот, кызың чоңоет иншалла. Кызың Алла өмүр берсе, эртең чоңоет укам. Сен карыйсың, сен азыр мына көрүп турам мен, сабылатыңдагы мындай баягы ойлоп ала экенсиң. Бирок сен да эртең алсырайсың, карыйсың, кызың келет, ата деп. Жок дегенде мыйзам чегинде ажырашып, алиментине карашып кой. Уялбайсыңбы мына милициядан тергөөчүгө чакырбай? Бүтүрүп сал укам. Бүтүрүп сал, мына келинди кыйнаба. Бул биз Кудай кааласа үй жай кылып, кызыңа биз каралашабыз. Биз мусулманбыз, кыргыз, өзбек, түркмен, казак, тажик бар биз. Мен мусулман ага катары аялыңа кайдыгер карай албай атам. Мүздөдө жашаганын өзү көзүм менен көрдүм. 3 күндөн бери көчөдө жүргөнүн көрдүм, ысыкта 1 жаш кызын көтөрүп алып. Жакшы айттым укам 1-2 жолу. Укам, эми анан дагы буну өзүң Алла ыраазылыгы үчүн караштырып койбосоң уят болот укам. Өтө чоң уят болот. Сүйлөшөбүз укам эркекче. Алла ыраазы болсун.